खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गोदान ब्लगाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनाय जाहैबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै 6 नभेम्बर थामहिनबा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिनि गेजेराव मोनसे फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां उफ्रा बिसय खौथि फोरबोखौ लाखिनानै दिनै बेंटलाव मोनसे गिदिर सुबुं गौमा लिंनाय जादों। बेवहायनो आंबो दिनै दंफैयो। दा बिनि माखासे नुथायफोरखौ बेसेबां मानसि जादों बेसेबां मानसि जायाखै नोंथांमोनाबो गोसो दङब्ला आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन। आरो बे मेलाव गोबां आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे आसामनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्राबो बे मेलाव नुजाफैगोन होनना जों खोनादों। आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय जोंनिनो मानगोनां सिएम प्रमद सारजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि एमसिएलएफोराबो बे मेलाव नुजाफैगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिदिब्लाथ' नायलांदो लोगोफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामला। नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला आंजों लोगोसे नायफालांदो। आसा खालामो नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। औ खोनादों। लोगोफोरजों दा सफैबाय नै बेंटलावहाय। दा ओरैबायदि मानसि जाबाय नै लामायाव ओरैबायदि भिर आरोखि सारिय'फाले मानसि आरो मानसि। नोंथांमोना नायनो हागोन बिनि माखासे नुथायफोरखौ आंजों लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायनाय जाहैबाय। बावलाय जों गेट मोननायसो लोगोफोरनि गेट खाथिसिम सफैबाय। नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। नायदो ओरैबायदि मानसि आरोखि दा एसे थाबायगासिनो दङ। जोंनि मोनसे गेदेर सुबुं गौमा बिनि माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो। ओरैबायदि हाजार हाजार आरोबाव बे जाबाय एन्ट्रि गेट मोनफैबाय लोगोफोर। दानिया जों सिङाव थांसिगोन, नायनो हागोन बेयावनो। चलो फैदो नायदो लोगोफोर, ओरैबायदि बुरजा आरोखि दानि जों बेयाव एन्ट्रि गेटआव थांसिगोन। नायनो हागोन लोगोफ्रानो ओरैबायदि लाख लाख मानसिफोरनि सुबुं गौमा जादों आरोखि बेयाव नोंथांमोना नायनो। ओरैबायदि जायगानो थानो मोननाय लोगोफोर, ओरैबायदि फुल आरोखि। नै सानखां फंबायाबो नायनो हागोन। बोथोर नुनाय सानखां बोथोरसै नुखाबाय दा नोंथांमोनानो नायहरनो हागोन। बे पेन्डेला गासिबो फुल जाजोबबाय आरोखि। आरो जे गामिनि गावबुरा होबा दै गांगुलायबाय आरोखि। हिमन्त बिश्व सार फैबाय, नोंथांमोना नायनो हागौ। नायदो नै नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा फैगासिनो दङ। हेलिकप्टारजों बाग्लायसिगोन। नोंथांमोना दानो बे समाव आं देखायनो लाबाय आखायावहाय। नोंथांमोना नायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फैगासिनो दङ हेलिकप्टारजों। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो
फैगासिनो दं नोंथांनो देखायनो थाखाय आं लाहार फाहार लादों एबा आखायाव लादों
কিমানবাৰ বড়োলেণ্ডত আহিছো, খালি হস্পিটেলত আহিছো, বগা খোৱা মানুহৰ মৃতদেহ চাব আহিছো, নহলে বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা মানুহৰ মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ যাব আহিছো। মোৰ এনেকুৱা দিন নাছিল যে বড়োলেণ্ডত আহি বাগৰুম্বা চোৱা, বড়োলেণ্ডত আহি ৰাইজৰ লগত কথা পতা, হস্পিটেল আৰম্ভ কৰা, ৰাস্তা আৰম্ভ কৰা কেতিয়াও মই দেখা নাছিলো। মই ভাবিছিলো যে বড়োলেণ্ডৰ মানুহবিলাকে ভগৱানে বেয়া পাই কেতিয়াও এই ৰাজ্যত শান্তি নহয়। জংগলতো মাৰিলে, টাউনতো মৰিলে, বড়োলেণ্ডত যে কেতিয়াবা শান্তি হ'ব মই ভাবা নাছিলো। ইলেকশ্যনত আহো, বড়ো মানুহৰ মিটিঙত খালি বড়ো বহি থাকে। আৰু NDAPৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰিলো। আজি আমাৰ বিটিআৰত মোক মানুহে লগ পালে কয় মাটি লাগে, বিটিআৰত মানুহে মোক লগ পালে কয় পূজাৰ মন্দিৰ লাগে, অসমলৈ ৰাস্তা লাগে। কিন্তু 2014 চনৰ আগতে মানুহে আমাক কি কৈছিল, আমাক চিকিউৰিটি লাগে। মই ঠিক কথা কৈছো নে নাই? কৈছো নে নাই? যদি মই ভুল কৈছো আপোনালোকে ঠিক কৰি দিয়ক। কোনো মাক বাপেকে ঘৰত খানা বনোৱা থাকে, বিটিআৰত আমি ৰাস্তা দিয়া নাই, স্কুল দিয়া নাই, কলেজ দিয়া নাই, হস্পিটেল দিয়া নাই, সব মই মানি লৈছো। কিন্তু বিটিআৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰমোদ বড়ো, বিজেপি, AGP, UPPL চৰকাৰে আজি বিটিআৰত শান্তি দিছে। বিটিআৰত আজি মানুহে মানুহৰ লগত বহি একেলগে কথা পাতিছে। আজি ইয়াত কাজিয়া পেচাল নাই। যোৱা 4 বছৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিনৰ পৰা বিটিআৰত এটাও বোমা ফুটা নাই, এটাও গুলীকাণ্ড হোৱা নাই। হয়নে নহয় আপোনালোকে কওক? হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোক যদি কোনোবাই কয় যে বেটা তোকতো CM পাতিলো, তই কি কাম কৰিলি? বোলে ভাবা মই একো কাম কৰা নাই। কিন্তু বিটিআৰত আজি বন্দুকৰ গুলীত বড়ো নমৰে, মুছলমানো নমৰে, আদিবাসীও নমৰে, বঙালীও নমৰে, হিন্দী ভাষীও নমৰে। আজি বিটিআৰত গোৰ্খাও নমৰে, সকলো শান্তিত থাকিব পাৰে। মই অন্তত ভগৱান আল্লাহ ঈশ্বৰক এটা কথা কব পাৰিম যে বিটিআৰৰ মানুহক আজি মই জীয়াই থাকিবৰ বাবে যিখিনি লাগে সেইখিনি মই দিব পাৰিছো। হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে? আৰু যিমান আছিলে আৰু সৰু সৰু বাকী সমাজৰো যিমানবিলাক উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে সকলোৱে আমাক হাতিয়াৰ ঘূৰাই দিলে। আজি সুন্দৰ কৰি আমাৰ ৰাজ্যত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি আৰম্ভ হ'ল। শান্তি আহিলে এতিয়া আমাক কি লাগে? আমাক কৰ্ম সংস্থাপন লাগে, দৰিদ্ৰ মানুহক সহায় লাগে, ৰাস্তা